program y'omurembe aha TV West ne kukibaho Radiant Bright Spray yeyeka asaka biri kumurembe. Omulebi wa TV West ningutangira aha program y'omurembe nanye Jacqueline Arinda kandi abakugita musente n'aba Radiant biterizoba ntwenda kureba aha ebitenje abakare nibo babe babijwara nangwa ombwire obutwabe tutegekwa abajungu obwirobwe emyenda ekanisera abantu abakabajwara ebitenje bitobwa hati ebitenje kubyize nibukurakurana ebitenje tubiciro byo kuheka abana ebitenje tubiciro byo kujwara abantu ngutubeine sente apana ebitenje hati nubijwarwa buri yomwe kutukuba tureba ebitenje harimo bya office wear harimo akatenje no basakujwara akakoti no tambra noza office ninga shakatete harimo na casual wear hazo mu casual wear twine muskatsi ezebitenje ezo kubasa kutaha ka browser kandi okasigara nonyera kandi umuriyebe twine na nobukoti obukubasa kujwara ka jean kawe ninga shina na office ninga hona hokuza nkoko kujwara ikote zindi umuriyeze koti twine na jackets yiwe no chimangu haro jackets zebitenje kandi zibonire zo murembe munonga kandi omutwinemu nangwa na za puff holders ebikwata amashoke ebiryo mu designs zitakushana omuryomo harimo na enkeito zebitenje no manya ko kweza gure enkeito yawe no basa kugitaho akatenje wano nda kuba uwo murembe omuryebyo twine na handbags harimo na necklaces za necklaces zinazo zikozirwa mu bitenje nkemuguha abamwe mbazuruka nkemuguha ninga bamwe basta umufuba nka scarves konka oyihire hecho twineho na head wraps ebitambare bitukwesiba omutwe bikozirwe nkebitenje oyireho echo twinoho abantu abinji hati nebabikozesa nkebya wedding abantu erigenda hati nebakozesa ebitenje nkabamnonga aba maids ninga shaka kuhinjira ninga shaka kwanjura abantu hati nebakozesa ebitenje bitebe bitenje no basa kubimakinga nkoko nakugambire no jware kitenje hansi ahiguru notaho browse yawe ninga shi esati yawe yaburijo beitomo twine muna byabashije ebitenje nabyo nibijwarwa abashije tubikira byabakazi bonka hano kutukuba tureba omurembe gwa hato kumanya ngo ebitenje bikwasireyo birya hamutindo na hamurembe amahanga gaheru na nago muri Africa hati nago ngakora fashion shows showcasing ekitweta modeling ninga shi showcasing koreka designs zo murembe zize nazo hati nabazoreka ombitenje nkebe byo kureba abantu nabazayo kandi bashasha sente zabo zishikire bareba designensia ezebitenje ezizire tenje kutukuza kureba abantu abinji enjwara ningashi entambra ningengamba nibagiha aha ba celeb abantu abakumanywa kutukuza kureba ba celebs abakujwara bitenje omu Uganda twinemu Eddie Kenzo the BET award winner owatwire ekirabo cha BET kandi Kenzo kutukuza kureba niwe akukira kujwara bitenje kandi no bwaba naza kwakira ece kirabo aha red carpet akagenda ajwire kitenje natwa ntureba video ye ya City Alosi Kenzo akabajwire ebitenje nibyo yakuzise mu video ye tuwe wenka omweshongozi akozise bitenje mu video yezo na Rema namakora video ye ya Loza Kunze nayo akajwire tete ya kitenje kandi kana rebekaje munonga jagala tubereze nawe tusanyuke tijaguze Ole kabakore fitina kachiba jugule kachiba konde mazima oringa enjuba boto yaka boro chikome ukwagalo kulina kulabye lwakubensonyize zakuyisa lowanza kuze tununiranze bakunze nzika lowanza kuze dari Jose Chameleone we niwe yatanchiroho ebyetenje bakwita wale ebyetenje naho yateriye cyeshongo cya wale hazaba murebira jwire ebyetenje nuko kubyeta wale omu video ya wale song kuna wale shabalikiwa na Mungu wale shapenda zaidi yule wale
show me every possibility. Others got plenty, others no opportunity. So na Bob Wine na Babi omukazi we recently ningashi ebirebwe iroho bamurebere aha social media ningashi aha platforms za Facebook ajwire ebitenje akuteza nekaye ikintu kibenjirebeka kurungi munonga ahabo kuba nayorekangu ebitenje tubikiri byakarengu tubikujwarwa muntu apana ebitenje neba bibonire twinohona nabeshongozi abamahiriye abari yaheru yihanga ryitu abarimo Beyonce nawe no chimangu najwaraho ebitenje nakira kujwaraho ebitenje bye kandi ataburaje arebekaje twinona Chris Brown na wakajwire wale twinohona Kourtney Kardashian sister wa Kim Kardashian wabinje bakumanya nawe akaba ajwire ebitenje turigiro muri yababeshongozi hariho na abebembezi nka General L Tumwine oguntumanya ahabwe bitenje bye ebyakukira kujwara kandi akubitabura omusatiye narabyamo akatenje kace konka karetera esatiye yaba iyo murembe engineer Winnie Byanyima owabinji bakumanya nkomukazi wa Dr. Kano Chiza Besije kandogu nakira kujwara ebitenje na mnonga yaba naza omunchikoze ningashi inahakuza ebishane byinji ntumureba ajwire ebitenje Michelle Obama na nabana be nabo no basakukisheza ngo nibajwara ebitenje so ebitenje tubikiri byokwe hare apana ebitenje hati abantu babijwara iwe no manyangu ebitenje nabyo nibabasa kuranka handbags ningashi enshaho z'abacyara kandi kurungi munonga nibasa kubayine handbag yawe no gitwara ogihereza umbazizi akuteraho akatenje ahamto gwenshaho yawe egaraka murembe no byakuba erienshaho emwe harumu omuryezo handbags haruna nezitweta traveling bags ninga ebishaho ebihango ebitukubantu genda nabyo bibishaho ibyo bitenje kandi bukurebekaje hariho beshongozi abafrika nka Yemi Alade utukumanya nakira kozesa ebitenje kandi nenjwara ye nkomuntu nawe nakunda ebitenje oyiro Yemi Alade hariho nangwa n'aba Nigeria abinji bakunda kujwara ebyibigofira byabo ebikozirwe mbitenje ningashi ebikozirwe African print kandi kutuza kucetegereza je ntushanga ngo hata nabyo biryamurembe kandi baba Nigeria mbitenje bo bakaza hare kandi baba mbalebekaje n'ebyo bitenje byabo byahamwe ebitenje nabyo nibana byenda okurebera kurungi ebitiremo nko kubyana kamushana ebitenje toshimiye kubyana kamushana okabyoza na sabuni yo punga munonga kandi bekasiskara ebitenje no byanaka haho hweda kikanje ogaraka obyanura